ko ingabo z'u Burundi zigiye gukora genocide. Dusaba AFC M23 twirwaneho kuba maso bahaguruke. Ndagira ngo nkuko mugenzi wanje yari yabivuze, nongere nsubiremo, mwumve utuduce, mwumve ahantu kwa na ahantu hose hari ingabo n'ubundi z'abarundi aho bagiye bashira n'ubundi defense zabo se cyanga ibirindiro byabo. Koze inama ejo bundi baruka gukora inama uko twarimo tubivuga, bari wowe na muri Gatama, barimo abo bita babyuzuye, barimo abo bita n'ubundi batahiro, abo bose ni nyangabwoko n'abandi nyine bafatikanyije abateletere bose bo kumarisha ubwoko no kubica. Nukuvuga ngo ngo ibintu byose yaba ari bicuruzwa, ibiribwa, wereye ku munyu, isabune, ibintu ngenerwa bya buri munsi, ibyo byose ngo ntibyemerewe kuba byagira gute byaja mu minembwe cyangwa ngo bije mu mikenke ngo hari twigwaneho, ngo bafunze umuriro n'amazi, ngo ku buryo bagufata wenda wibeshe ngo ujanye umunyu se cyangwa ujanye Twongeye kubaha ikaze mwese bakunzi ba Joshua TV1 ndetse na Rugenza TV, aho muherereye hose mudukurikira. Reka tubirizeho abandi tubaramutse bitewe naho uherereye dukurikira. Dushimira abantu bose bamaze gukora subscribe kuri Rugenza TV ndetse na Joshua TV1. Makuru meza rero tubagezaho nkuko natwe twabibemereye, ntituzabatenguha, tuzahora tubagandukira 5 kuri 5 tubagereza amakuru igihe. Ndetse nawe utarakora subscribe tugusaba kuyikora kugira ngo twomeze tubane nawe kuri uyu munsi rero itariki 24 z'ukwezi na zitatu, munsi tariki 23 z'ukwezi kwa 10 2025. Makuru yiriwe avugwa hirya no hino, ariko mukamuzi ko twibanda n'ubundi mu gihugu ca DRC cyangwa se iwacu muri Kongo Kinshasa. Turi kumwe rero na Rugenza nk'ibisanzwe, reka mwiyegereze hanyuma twinjire mu makuru y'uyu munsi. Kaze Rugenza. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment kwikaze udahwema kutugaragariza uruta kwisi umushitsi ntirubaru rwawe ngayo nguko bwana munyamakuru. Urakoze cyane, tudatindiye rero abadukurikiye nkuko twari tumaze kubabwira ko twibanda ku makuru yiwacu muri Kongo. Reka tuyahere n'ubundi hari mu misozi miremire, ubwo twababwiraga no makuru y'ubushize yuko ingabo z'abarundi zazamutse ku bwinshi kuri ubu rero zikaba zimaze gushinga ibirindiro zabyo cyangwa se z'ingabo zabo mu duce dutandukanye twa muri ya misozi y'Imurenge. Aho rero harimo za Mungezi, Mikarati, Mwiposho rya Kera, Iposho risha, Gitasha, Kigazura, Firo, Makayina, Gipupu, Kabara, Kamombo, Mutenja, Cyakira, Kangwe, Nyamara, Karunga, Karumyo, Rugezi, Kabanju, Nyabibuye, Mugogo, Mbundamo, Rubarati, Mukumba, Rubarati, Gifuni, Muramza, Mugeti, Maheta, Masoro, Kanono, Rwikubo, Bibangwa, Gitoga, Marimba, Muhuzi, kuri 0, Gitasha yepfo. Muzukuri murumva yuko bamaze gushinga ibirindiro. No nukumigwa kabisa, nukuvuga ngo defense zaba wumve ningaho bafashe, ningaho ngo ikifuzo cyabo ngo nuko ngo Imurenge ngo bagiye kwagira ngo defense force ngo niho bagiye ngo kurindira ngo ingabo zose zishobora gutera Burundi. No biteye ubwoba Banyarwanda namwe Banyarwandakazi, Banyamurenge namwe Banyamurengekazi, Bakongomani, Afrika yose nzima mudukurikirana 5 kuri 5. Breaking news munda y'isi, amakuru y'ukuri, amakuru utosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua TV1 ndetse na Rugenza TV kuko twabemere kubageza amakuru 5 kuri 5.
amakuru atugezeho muri iki gicamunsi cy'uyu munsi nuko ingabo z'abarundi zakomeje kuzeyuka turiya duce aho bajagasi murenge hose bashize defense zabo kwa wingi uduce turenga muri 35 twose turimo ingabo z'abarundi. Ukibaza bwana munyamakuru, izi ngabo zigamije iki? Izi ngabo aho zimaze igihe zaratwiciye abacu, haba ari cyagiye n'ubundi mu 2004 hari Gatumba baratwica, n'ubu bagenzi be babo bose baracyari muri leta n'ubundi y'u Burundi, baranakora, bafite imigambwe, harimo bagatorwasa, harimo n'ubundi ba pasteri n'abandi bakicidegembya. Ukibaza ngo se nta justice kibaho, nta butabera bukibaho ngo buturwanirire byibuze, usibye ko twamenye yuko isije hari inyungu, mu gihe ibona ahantu hatari inyungu abantu barapfa bagashira. Uyu munsi wa none ingabo z'u Burundi zikaba zakwiriye utwo duce twose, zahashinze ibirindiro. Ukibaza ico zaje gukora se cyangwa ico zaje gukora, ngira ngo nta wo bitindaho cyane cyangwa byibazeho, kuko si igihugu iwabo, kandi ntibagiye mu matraining ya gisirikare, bagiye mu kazi cyangwa se kuzuza mission n'ubundi yabazanye hariya. Kandi kiriya gihugu cyangwa se kariya agace n'ubundi barimo akaba ari agace gatuyemo abanyamurenge, kandi akaba ari bo bahigwa. Nukuvuga ngo rero ikibazanye cyo ntawo gitindaho cyangwa ngacibazeho, n'ubundi nuko baje gukomeza n'ubundi umugambi wabo wo kumara abanyamurenge muri iriya misozi y'umurenge. N'ubundi rero tukaba dukomeje mu by'ukuri kubyamaganira kure, kuko urebye utu duce twose bamaze kokipa cyangwa se bashizemo ingabo zabo, wavuga ko ahasigaye nyine abasigaye abari mu tundi duce nta bundi bw'inyagamburiro bafite. Nukuvuga ngo urumva uduce tugera muri 35 twose tw'imurenge nta kindi bifuza ni ya genocide n'ubundi yabo, kandi bakaba bafite drone, bakaba bafite izindi ntwaro za rutura, baje kumarisha gusa ubwo. Urumva bakoze inama ejo bundi baruka gukora inama uko twarimo tubivuga, bari wowe na muri Gatama, barimo abo bita babyuzuye, barimo abo bita n'ubundi batahiro, abo bose ni nyangabwoko n'abandi nyine bafatikanyije abateletere bose bo kumarisha ubwoko no kubica. Nukuvuga ngo ibintu byose yaba ari bicuruzwa, ibiribwa, wereye ku munyu, isabune, ibintu nkenerwa bya buri munsi, ibyo byose ngo ntibyemerewe kuba byagira gute byaja mu minembwe cyangwa ngo bije mu mikenke ngo hari twigwaneho, ngo bafunze umuriro n'amazi, ngo ku buryo bagufata wenda wibeshe ngo ujanye umunyu se cyangwa ujanye wenda isukari n'amasabune, ico gihe ngo wemerewe, bashizeho itegeko ngo wemerewe n'ubundi kugira gute ngo guhita wakwicwa cyangwa waraswa cyangwa wafungwa. Ukibaza rero ngo abo bantu baje bashizanya amahoro cyangwa ni gwa rupfu mu Rundi, ni urupfu mu Rundi, kuko ngira ngo Muniga Ntama kigera hariya yaje avuga ngo we ngaje muri reconciliation z'abanyamurenge ndetse n'andi moko babana n'ubundi muri iriya misozi. Ariko kuri ubu wakwibaza tese iyo niyo reconciliation azanye, iyo niyo reconciliation kuyobora abaje kwica abanyamurenge, yego cyangwa kwifatanya n'abaje kwica abanyamurenge, kandi tumubwira n'ubundi ntibamusize, barabica ariko nawe buzaca n'abegereye cyane, kuko n'ubundi nikakwa kundi ngutamenye yava ntamenye yaje. Nabonye ejo bundi hariya nsimbukire kuri ako kantu kuri ya televiziyo yo muri Canada, niba ari muhira sinza nshaka no kuyimenya, niwo babajije umugabo bita Patrick Makombe, noneho bari kumwe n'undi wakagara, aramubwira ngo se ngo turi abatutsi ngo cha turi abanyamurenge, undi ngo aje kumubwira ngo nje ndi umunyamurenge ngo sindi umututsi. Ukibaza nk'ico kintu ahavuga ngo iwe ngo si umututsi ngo n'umunyamurenge, nukuvuga ngo twese nta wigize kuba uriwe, nta naho ahuriwe we kubura umunyamurenge, hari uruhare wagize kugira ngo witwe umunyamurenge.
kuba umunyamurenge kwawe rero ni ibintu twisanzemo. Niyo mpamvu tutagomba kwiyanga cyangwa se ngo tube twaheza urwango abanzi ngo tubaho urwaho, none se ngo tube twagira kuba ari umunyamurenge atari umututsi bimuha uburenganzira bwo kuba yo kwica cyangwa kicisha umututsi mugenzi we. Ni ukuvuga ngo turagira ngo tubwire abantu bose, turahamagaza amahanga yose, turatabaza abantu bavuge mu ndimi zose, Imana iri mu ijuru ibyumve n'abatuye isi ko ingabo z'u Burundi zigiye gukora jenoside. Dusaba AFC M23 twirwaneho, kuba maso bahaguruke. Ndagira ngo nkuko mugenzi wanje yari yabivuze, nongere nsubiremo, mwumve utuduce, mwumve ahantu uko ahantu hose hari ingabo n'ubundi z'abarundi, aho bagiye bashira n'ubundi defense zabo se cyangwa ibirindiro byabo. Aha mbere naho bita mu Ngezi, aha kabiri ni Mikarati ni hari ya muco hagati kubatahazi, aha gatatu ni mwiposho rya kera, ni hirya n'ubundi mu Mikarati uja n'ubundi za Kamombo niho ryabaga. No mwiposho risha ni barizanya no hino hafi nari yakunda hangwa. Aha gatanu naho bita mu Gitasha, uko aho hose bahafite defense. Ukibaza ngo niki bahakurikiye, nta Red Tabara, nta Kepfo ka ruguru. Bakagira aha gatandatu hari ibirindiro byabo ni mu Kigazura no mu Gatenga. Aho niho mvuka, niho iwacu, niho mu rugo, aho niho namenye ubwenge, ni naho nigiye primaire aho bita Kigazura. Ubu nyine twatuvugana abarundi bari iwacu, kibaza ngo se ninde bagiye gucungira umutekano ko abavyeyi bose bahunze bakwira imishwaro baje gukora iki. Aha gatandatu naho bita aha karindwi naho bita Kwifiro. Kubatazi Kwifiro ubuja mu Marundi n'ahantu muri kariyere abacuruza bacukura ndetse bacukura inoro, aho naho barahari. Aha munani baraho bita Makayina uba urangiza n'ubundi mu Mikenke hakurya yawe, ubwo ndavuga kwa Munyakazi, aho naho barahari. Hakaba handi bari n'ubundi aho 9 naho bita mu Gipupu, tware twababwiye ahari aho umukoloneli bita Ikembe niho ari nawe n'ingabo nyinshi mu Gipupu werekeza za Tumungu, barahari kwa Wingi. Aho 11 naho bita Kamombo niho mukuvuga ngo mu birindiro byatwigwanaho yabaga mbere cyagiye Leta General Rukunda makanika gihari. Aho ngaho naho ubu nyine muri za Ndake ubu nibo bazirimo. Aha 12 ni Mutenja werekeza n'ubundi iriya za Kamombo hejuru, hakaza n'ubundi za Cakira, aho hose barahari. Aha 14 hakazaho bita Kangwe ubuvuye n'ubundi ubuvuye mu Bijombo wambuka gusa gwerera uzamukira gasozi urengera n'ubundi aho bita kuri Kangwe. Defense ya 15 aho bari n'ubundi ni Nyamara. Ni kuvuga ngo Nyamara n'ubundi iri hejuru uzinjira za Bijabo ahantu ngaho. 16 baraho bita ku Karunga n'ubundi numanuka uja za Gitongo, urumva bazamuke za point 0. 17 Karumyo yose Karumyo yose ubu bayirimo za Rugezi nuko. Kabanju werekeza n'ubundi uvuye za Kabanju werekeza iriya za Gasiro n'ubundi urumva baba banyuze iriya nkera yose ya Fore Equatoriale, urumva bashize hagati. AFC M23 twirwaneho bayishize hagati, iri hagati nkururimi butwa tuvugana. 20 baraho bita kuri Mugogo, baraho bita Nyabibuye, baraho bita n'ubundi 22 baraho bita za Rubarati ni Kundondo. 23 baraho bita Mukumba n'ubundi ni hari Kundondo. Rubarati ni Kundondo n'ubundi. Gifuni ni hari ya uva za Nuza za Rurambo. 24 defense zaba handi ziri ni Muramza uvuye n'ubundi kuri Nyakirango. 26 baraho bita Maheta. 28 baraho bita Masoro. 29 baraho bita
za Rwikubo, 30 bari aho bita Bibangwa, 31 aho bita Gitoga, 32 bari aho bita Imarimba, nubundi ni hari ya Kundondo, nubundi 34 bari aho bita kuri Zero. Ubwo ngubwo bazoza batanga ramforo nubundi binukire hari azabiraro mbiri na Gitasha yepfu. Utwo duce twose tuvuze mwabantu b'Imana mwe, aho hose ingabo z'abarundi za deployinze bameze nka kurya ku musenyi, ariko Imana yo mwijuru irahari. Imana yakesheje amajoro menshi yaragoye, niringiri rizoca. Twagerageje kuvugana n'imbone zacu ziri hari ya FCM 23 twirwane w'amadu w'imurenge, intare za Sarambwe hari ya mu Mikenke, tubabaza uko babyutse nuko biteze runo rugamba ko babasize hagati, baratubwira ngo twebwe ntabwo badufite. Imana y'umurenge irahari, Imana y'umurenge izoturengera. Buriya uharara wese byanga byakunda. Tuyobewe ko ari benshi kandi bashigikiwe, ariko kandi ntabwo badufite, uru rugamba tuzorutsindana na 6. Tukaba dusaba rero ngo abantu batabarize abanyamurenge bose bari murenge, bari mu kibazo, bari mu kaga gakomeye, aho ingabo z'abarundi zatandukiriye inzira zose ku buryo babashize hagati. Abantu bashobora kwicwa n'inzara, batakwicwa n'inzara, bakicwa n'amasasu, batakwicwa n'amasasu, bakicwa n'ubundi no kuba enclave, kuba babura ubwinyagamburiro ahantu hariho hose. Ngaye nguko bwana munyamakuru, twakomeza nandi makuru kugira ngo tugende tuganira n'ubundi, kuko urebye urugamba, burya abakuru bazavuga ngo urugamba rukomeye ngo barugiye kurangira. Ubu rwose bagiye kugera kuri dernier coup de sifflet. Niko byifashe muri iriya misozi y'umurenge, n'ubundi murumva ko uduce twose tumaze kwokipwa n'abarundi cyangwa se gugeramo ingabo z'abarundi, bategereje rero kuba bo kwataka n'ubundi twirwaneho n'intare za Sarambwe ziri muri iriya misozi. Reka rero tunyarukire n'ubundi dukomeza amakuru yacu, tunyarukire hariya Warungu, aho ni hari ku munsi w'ejo hari imirwano itoroshe na gato, ndetse n'uno munsi rero tuvugana cyangwa se tubabwira aya makuru, naho habyukiye indi mirwano itoroshe na gato hariya muri teritwari ya Warungu, aho duce twinshi nanone FDLR na Wazalendo bari bokipya cyangwa se bari barimo, ndetse na FARDC kandi bamaze kutubakura mu bwo turavuga intare za Sarambwe. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment, ndetse n'abakunzi mudukurikirana 5 nuko nguko mugenzi wanje yarabibabwiye hariya muri territoire ya Walungu, ni muri zone, nukuvuga ngo hariya ni muri groupement n'ubundi ya Kamanyula, aho guhera ku munsi w'ejo habyukiye urugamba rukomeye, n'ubu nyine bakaba berekeje n'ubundi muri ya misozi yerekeza za Masango ndetse na za Luvungi. Uja za Luvungi hari urugamba naho rukomeye, aho ingabo n'ubundi za leta ya Kinshasa zifatikanyije na Wazalendo n'intera hamwe zasize zikoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994, zigeze muri Kongo nazo zihabwa indi ntebe. Ubu twatuvugana nibo bafatikanyije, hejuru hari indege iyo bita Sukhoi 25 niyo yayirasa, ndetse barashe n'ubundi ibigomero myinshi ndetse n'amayizine menshi ashinzwe gutengeneza inoro. Ubu hose hakaba bahagize umuyonga, kubyukuri bikaba bibabaje cyane bwana munyamakuru, aho wibaza leta aho yicira abaturage bayo bonyine. Tuza no kunyarukira muri Nord Kivu, naho hari imirwano itoroshe ikomeje n'ubundi guhuza ingabo za leta ndetse nabo bita ngo nabanzi babo, ndavuga M23 twirwaneho amadubu y'umurenge. Urugamba naho rudasanzwe n'ubundi bwana munyamakuru, aho bita
Nyabyondo hari urugamba rudasanzwe aho nubundi leta ya Kinshasa yakoresheje imbunda zikomeye za rutura n'indege z'ubwoko bwose Sukhoi 25 amadrone ndetse werekeza n'ubundi ujaza Walikali aho hose, ndetse biravugwa ko hari abaturage bashobora kuba bahasize ubuzima benshi ndetse n'abandi baturage bwana munyamakuru bakaba ngo bahakomerekeye. Tukaba twiyamye na leta ya Kinshasa rwose aho ikomeza kwica abaturage, aho ikomeje kugira n'aba baturage, aho ikomeje bwana munyamakuru ndetse n'abadukurikirana babyumve, yayikoresha indege. Wari wabonaho igihugu cirasira abaturage bacu ikoresheje indege. Kuzi kuri bino bintu birababaje, uretse n'ubundi muri Kongo nta handi biba kuma wakoresha intwaro z'umurengera abo uri kurwanya cyangwa se abo uri kwita yuko ari abanzi bawe ziba kubye inshuro. Yego, ni ukuvuga ngo uba warenza amategeko. Yego, rero tukaba twiyamirije n'ubundi leta Kinshasa yuko yareka gukomeza guhohotera abaturage babo, barebere kubo bitabanzi babo cyangwa abahopoza babo. Tuhora tubibabwira uduce twose AFC imaze kugeramo, mu by'ukuri umuturage wese ni nk'undi arishira kizana. Yego, tubabwira ndetse no ku munsi w'ejo nguko Lawrence Kanyuka byanditse kuri Twitter yewe yuko amagarira amenyesha abantu yuko ejo hari press conference cyangwa se inama n'abanyamakuru, ubwo bizigirwamo tuzabimenya. Abashaka ariko kuba actualité ya hariya mu mujyi ko byifashe mu gihe abantu hari hamaze nyine nk'iminsi yandi makuru menshi uretse amasaso yari yavuze mu minsi ishize, ariko ubu abantu bakeneye kumenya amakuru y'umujyi uko upanze ndetse n'izindi gahunda za AFC muri kariya gace k'Igoma ndetse n'ahandi iri. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Tukiri aho ngaho n'ubundi tugana ku musozo, reka tubabwire hamwe mu leta ya Kinshasa, ndavuga za Masisi aho ikomeje kwibasira cyane, yakoresheje drone hanaguye abaturage benshi abandi barakomereka. Naho bita n'ubundi ariya n'ubundi Zanzibira, ubwo ni muri Sud Kivu n'ubundi Zibira nayo ari naho n'ubundi hari uruganda rukomeye cyane rucukura amabuye y'agaciro, bakaba barusenyesheje indege. Ubu ni umuyonga bwana munyamakuru, turaza kwabereka. Aha kabiri ni naho bita Mpeti, ni muri Walikale, hakoreshejwe indege drone ndetse na Sukhoi 25. Aha gatatu naho bita Nyarushamba ani Masisi, ari naho hapfuye abaturage benshi bakoresheje n'ubundi za drone ndetse na Sukhoi 25. Aha kane naho bita Gasheberi, nanone ni naho n'ubundi ni muri Walikali, aho hose bahagabye ibitero bakoresheje n'ubundi amabombe y'indege z'intambara. Ikwizo byose ico ni igihugu kimwe cyacirasira abaturage bacu bwana munyamakuru. Tukaba dusaba rero kwamagana no kwiyama leta y'u Burundi, kwamagana leta ya Kinshasa, kwamagana abanzi bose b'ubwoko bw'abatutsi bo muri Nord Kivu nabo muri Sud Kivu bakomeje gupfa bazira uko baremwe. Tukaba dusaba abantu bose kugira ngo bakomeze bamagane izo ngabo zatandukiriye ahantu hose, ukibaza ico zikurikiye aho zazisha zijya nta handi ni kumara ubwoko kuko barashokewe. Ariko ndagira ngo mbabwire akagabo gahimba kandi kataraza mu ijuru hari Imana y'umurenge, kandi turizera ko ari cyo Imana izakora. Murakoze cyane bwana munyamakuru. Aya niyo makuru yacu y'uyu mugoroba. Andi makuru tuza kuyabakurikiranira mu kanya 5 kuri 5. Urushinge rwanyu tubasaba gukomeza kuguma kuri ayo macano kuko twicara tubabwira. Hanyuma tubibutse kuri kubuhanga bw'ibyuma ni Joshua Entertainment, naje uri kuri microphone ni Rugenza TV, Amadu w'Imurenge. Intareza salam.